mes sengi ap program rakau sisa magiman mereng asulem ruklamos el bodal kan el tial program el sandera rakau sisa ma ngatiang ang yagel ko host program al pora idung Joel Toribio ma Mr. Harwo Wilter magiman mereng asulim el alsil sen ablur bela wa kora amal kloaul gim sablu dia kata kora morger kata kora tinggal apply magiman mereng asulem muselo spectacle tial kata kora enjoy program el ikutial tial muskau Mr. Wilter kata kora alsil to mura program lagi kata kora mo tial muskau aku muskau pom ayer nya isu kora mo aplam katmok me otop elan alsil muskau tial mo mura program lagi to lang man musulang kambes naga sogal mo gora telgib review igel el toy blado saud gora girel mornia ureore gora dirgagal gora dirgamdel le tegida ula gumdas lo hacen la unil de telgib review igal toy blagau klat karni len agundas el almel July en mornia regular session la Congress. O siul time en giril momrura budget la agundas en 2020 o ngora ungil time el dagau klat krai gel blal dogora pramisa adra blue my gel subject el blado discuss uspe afandi tia purpose nga se kada gora ga uklat kraige madri maendra al mengtak gila al olbil wasai gang mornya te lel mosois berti al budget lel sugum mendia al bora budget yang la amot tel gil tituok la otutel malu benguk mo made el da bodolta magumur housing len selgu mesra al badu guran sara al badu mesra adal dibei terni nemliak malgoera al adra senet selle testel gilsam yoela senet ma presidenta ora mlarga tel gibel discussion tira question lo asei tial la al marul mga ngerni ma presidenta mle saen ni agora mlarga question al bebida senator lo asei tiagalel el ngarngi alom tor ngira constitution el girela appointment persel gotel el club gul al adel mo ngala housing yang aga malgor sil dodula sen housing commission agonda selo gerni lengora mlaria questioner bebira senator lo hace al suguma urerel tial commission amo o tiro ngral otobedela udo ma approval togol toy eglel lbolu ule tirgel adel lolut kertira president al require confirmation or olbilwaya aigal bek togoy selorul a bordo mangaran girin mrara approval gumdas temlo mention lo hace temlet chegar al lartir a bordo house masenet gora vaya uldas suira adra lartir a lugoy lo hace ngla girel mo aise al sugum angalel tial al ada maso isbrai ke gido omnitela udo ma approval rasem tuoba udo dia ka ngartial al en girel mo require approval ra advice and consent to seguida orders sea tara housing atara to go malor udle subject tar betol adrelama aul makoram le mentioner ngid lo oti e al mut tara to goil el gumdaswen girel amosois para budgetel mal bol sob el murul el sugum ndiagen na diregal mutul mom oitel mengira next el budget e sea sel togora senior citizens home el gora malmlo kona langan ingatara time el gloria hearing el girel
el subject kora wayal tirgal masan lul kora ulgelo setiang moto India ka kora manlo o blagatak el mora senator so sengire de lomda surnil to ese igidra la pensel to el mela yo el kora dirga kadaren so lo así muangara uda sul girel mauriol girel ese tara urior el lagal bora budget en dia al sab el star tele ngom ni tela udo don mora project mangon require a budget ma kora menciona se igida lentara to el guplo lomdasul el lomdasul girel dirregal ngania bebir ratoy el albangal olbil mlamura hiring ngi atogora tial togora siugang lo sengmo oluk lendia emne tobra hiring el gulmes ngi loase girel mornya ala el momru ngi envitos pe audo testimoni tirgel mlaringi mutra bilong amalgola se oi nga girel morol mangibray ngaseu envigios pe angeso suman sa bilong ngaseu mamal girel malmut tara malklol togoil solar energy agurren sarara adra PPUC yang mlaringi on trill mor ol bil wase agim lang maigal proposal malubengigel result tra RFP envigios pera profesional al mori biuika mal sab elem helper kamamra udo ak mention ay gal togoe gambesling ak pagit luas ay gagalil bol mol mom oit malsal maklab gur raguk ko or nga sedan ngil togoy e bola ka continue gi maktingul mori se al tak alwidra ikang ay yoel no ka manggalta ruba kam gora guk laul the siul girel Hindi ngungil na kautial kamlas mata la IG in anticipation na aurora budget o tirak ra la engire del temo o bira kula mo start la long with builo builo may say di al sum kada masaka housing e mo masaka ra budget e kada ngara tele la badot mo ra budget mo mo ra aurora housing tiagi nak manum ngitang la limlak pat klise tiagi da ulak na mention ngil ma housing are require a decision a on nga segara atletele la gel bolo logo la sa momrul infrastructure may say el mogirel tuab da udo ragabelmente el morngilen nga taul da sa sendia bodol nga son sertial 15 million al moray gegi mbiagal sabel hapen al sugum mbiagal bora al sela budget al sugum ngo aisel di mara executive order niya talgibel dautra authority lo say sen sabel togoilen selbol top the appropriation and vital olvida saber uli appropriation le constitution ase na udo da disabel moi tulo gyo alla na say gila gulgoren gilel ador olvida dilong gitak lo ase agabelment tamon nga se wala ka relia budget niya kal girel mo togoy leng kamla mention atra togoy tial tora budget mo subject ra guktara time ending agumes ang namo betul to ka murul dia kalau dia budget mal saudara ngara donation ma betul to el sebel di moi tau do el dial lurerel sel ministry malu bangarang e udo da tuo lo gyo marreder se lo bisan se lo mesni mai se masai gila ulak ne mention la housing lo asi muna amori quara appropriation or bill el mo fund by gel increase the interest del lologoy el government tagirel mo pay including la gidel site preparation se gila ulak na mention la sel gumesra akira kal el mo dur ador olbit girel kay gidel la bal say ngani dimla ka ora mal ubel ora amlo o til wase ya tial part $15 million amot to betul mo hara ora higel infrastructure asum tamo develop pa higel housing subdivision ang motto betul mo ele terminal dur ador olbila anda ador olbil ar governor sa tigil mo ador olbil asi pere isel infrastructure mbol kuma state government kibom la imo mamringi era mang asum sa kita uta subung ang ngungil mang tial fil ada $15 million al adi rung mora housing di sel ku master sel la ama
Kasi TSL National Housing Commission akum da siyang nga niya CL CBL kutmakliya program marko otop da funding logi wale chen subdivision kasi tiang uspera tela ludo del mamot mokrara marko ngodol sin mara finance otop da ludo del mesti tempat sige akum da silwaseng issue tirgegi del adra commission legum akmuri rababira Florida Senate Senate da silwasi selala milgat mokla makngar aliya president maltatki ni del adra sil commission ang yula kan center ni na Senate Lesyadul ring sa Senate tesmodi madeliget isaalam ni silodi lo tiraklaw de suira adra larti Di presidente ukna wasendia kan di executive order mang akum das wese mekmeudi tia rogil treta atara kum tabrngil waseng akmor selo sa dinin karuba ratokora appropriation ni diludo del sukum kong grants loan el mga diat tel giberni engus paalala for example kada dilutia housing loan Magdadidula pa bien momrura housing. Me auldaso asendi o kadel basen tringia amo mrura infrastructure. Selo kadel basen tagiril sigi amount tringi appropriate ni. Ako daso basen girel olbira lulaul. Hindi ka didul wasen mga kan mong yung basta ga agel kukno si miul malu dularailen. Ako daso yung sedi udiswek nga kandi kum tablo ase arogo ludo del todo tiraklalla. Hindi akan sabi edar wasi mga lego di kami ulo mesre di kami besa igel labor rebetri makura di ngasi igel leng tirek lom das wasi tiang adi akal meri del toy blad turnya ka government al mabula emilingir tial wasi namo subel hangar niya toy mildung so akal kura di gino wasi ngungillo ngaraw ngillo mamagnitillo na na balset ngani ngani umil lo matse o ti umil balsem len ko ba orabli mas ta subject hindi sila si ngil teleta rablal sa dia understand ngi dire gal mak meudi ti teleta dia ngoi se ya ngolgor ni taul da sundi al talol gor ni a seldun ngil lo eglelo lo go lo ase ngila interest seguida quizá o ele Diagal sabihin al expect na bank el ngua interest tial mo seguida 1%. Seguida ul matla mungil loan. Maybe this is a chance al samru abli me mo spare tial advantage ale lagi e vi bolga e kalam lgora 6, 8, 10% seguida kalil. Nia hindi nga kami malgola se kalil seguida. Lendire kal dia kudang lendire nga kadira iwi sel bill line by line analyze nim ada bila togol agulgor el al ania statement sel lal tekke adi gudang lilo asing mal aksyon ngil togoy awase a constitution mal plata que wase ni diludo der tuob ludo drabuel tuob inclusive raiger rogul mesois bra national treasury al loan, mal grant, mal donation, al gift nga, adiak al sabi once al tura National Treasury, hindi al girel tuwa do logyo ang od al toing dilla. Masay gila ulak kwasi. Ngi akmo mention housing luasi. Ngire del gutmok la appropriation bill mo tekirti aludon mang mare del happen. Hindi kasi edal appropriate ray krela annual budget. Why say? Ngir girel merul mo mereka unified budget engus bedel merul ang Why say? Hindi kasi edal ulira krela unified budget. I'm going in say girel molgor ni aman maral wise hindi regal ngani tirgel molgol wa saiga a grant nga specific mora toy mengirel morise sel toga maral toy wise endi dimla sel tuob da udo al sugumong mlamil muro omsang lenda sel tuob even though lo aseng momrura rai ngirel tuob da appropriation mauul mangloringi sel sentence el nga al sel appropriation bill wase
ay gelu do del soisbel o give a donation maluben grant shall be used for that purpose nga shall is justified. Oh, I see. Murur ngi lo ase bolo ngel adal lo ase audo dam lor ngi cloud ngel olbilen tuo. Dial sabel dingara Taiwan gel talmei e a presidente lora el morang ngol dulo ase ak mas kami audo dam murur raklugo. Dial sabel seguir toy. Nga guk mengedura tora konstitusi lo ase seguida ul mengani sel langwit amsak lisi luai al dulo ase olbilam lamo mengelikter. Nganya gigidal betokol ade delele yoel bingaga purpose tel pilil toy ak ni mengatakan ya oleh luase agu maklat keluase igai gida open program Oh, I see. Ito dilung, ito lang dimla di dum ala adul olbil matumlo involver ni tumnga adura adra bulu mengania cloud ngira adal girel mak pagit cloud mo oy travaset elaka bolsis mabola kal murur el al fiscal year 2020 agu klbara 2021 segida kulgol ni mo ang understand tilaan mo ko ngiling. Al suman to da budget ti kan ngara sel en bulgo sen dia bol to. mai sen muer nguk mala traffic Guk mo na fiscal. Oh, I see. Abay, tiagir tuwara housing sel gumeser ngin tial National Housing Committee. Se trigan members se make up se di director sa matala urior for example public work manggel director cultural and historical office ma EQPB ma chairman ra PUC ma abebir ora relevant government agency chair se minister ra community and cultural affairs say gid make up person board sel hindi ka question el wasi el all time kadam lamo masangel wasi tial housing a priority national priority el ang maklugo maigel ra kal maral may national priority makadam la ma sel ko ra our leadership ri kita wasi dapat mag-clear National Housing Commission which is a good idea this sel atlet tial National Housing Commission ako meser niyang leng tiang plongar alel for example tiang dia kadilbol lo ngara rulli a written request el mora Ministry of Finance el drawdown el 15 million el mo o maaray galblay lol to da pala housing ma NDPP hindi ra blamok ngara ra to ko ra urban planning at to ko ra housing subdivision at to ko ra strategy ma policy national policy ra at to ko ra housing cukup mengatakan maabulan dia kablihirir kadam kara daw sa role lablay kadam kara kuk mesa taraut me opener ni memorial lablar no wai gay gid rultaso bela kali awak pak ko tele kwasi bela tial National Housing Commission tirkal make up tial board ra commission tirkal ko maldi masangal makloa bureau til makloa ali emlamot ma mela selot tabati tial planet tamagarang tau pongaraan mol tau tel make sure tiang mol tau tel ni baula kasi tiang apa nagiren mo nga ilek lobby sa dia ako kumes Di sigida ako meser sel argument ra a Senator Mariur ma posisyon ra adra la mara both houses itigang yula kan center tir malsum ko kan center minister ngul mo dia kalungwa kan center Senate en dim temal tiar rogil el do lang akong tablo asing priority ra adra blu ding lamo dia kal agree ra on subject executive branch ma legislative branch mang akong dasyo kadam mo melmol delay malu ba kadam mo melmol ngasel posisyon el mention ri hindi itiri ra mere mong di melmol leng alsum tumlaw asing girel ngari consent presenta sin dia ka consent akong dasweng subject til giril mo ng okle mo otodia on legda bular mengil other belaw mengil tiar argument abul mengil was ngara mo enser ngi rogi yak tidakal di kuk motat sel blen bring garuba katokora dengi selal adu adra qabl 20 doreng 13 masada tiar tokora dengi en malmen global goal toy priority ra qabl
Hindi wal ko ratim le priority na alda do. Leng segi del mer elan dira kal sangar olni na dengir kau ma. Aigal projection ra PPUC luasit tiang mo kosok sa adira ka enser ringi ma. Selala luasa bela by year 2025 am lamo 40% renewable adira kan lomu. Ya sel simbar ngi ya adira kan la al mok meng wadil telew dia ka alda do ulmarani al tangar ngin din dia ka do tangal adra blul basi kidgire geltal gil segit tar ko Akman no mengitum la, at muigal toy mo komlamo. dia ka global good Binga ka ulak murutya, akwa say. Selkuk alelak le gumdaso, binga altak na bili gumdaso, kasi kamama nga na kimnaruli. Akmulkor gizo, Oy, kartial maise. omru. Selku mesir gide kato koram lamo moda kartial toy, mo mlamo ay pildiral di malukad yak no korang. Makwa se halir mo igalo to bedi. Maguklon luton mo abuay na kauklat kalwa se tial toy gale lungil lo mesir ni. mai similar leather Le kuk malgoy at ora budget lo asal sum de misa 2020 campes embato karay kay gidon mo club gula kuk mora next year e aguk luton mo sela nga budget nan muton mo malu ben sense 2020 omre den sense a priority sei gila gulgol ni le la gurren sa adra house adra senate esto malgoy ra abes lo hospital ali sem le tara mencionan ito nga kam le mencionan elang to mention se ay gal bebi ra priority mange club gula ora dial langa o urum se gila au ula dire kal dimlo mamlok katam dimlo sa tial tokora senior citizen housing se e dire kal di wal di belum betul momre ke se lakal mal tiga volta ta tingin gel mas malul gel lo ase agariga ase chambo to se gila Akora ningún morise margongi ese gila agora le suega Dia kaman masaule Mr. Wilteres. Kuk kuidil mora ora idung man kuk la borsel tapi den. o india ka mal bisulang e kambeseng aktire betul kan mereka rela adal meu menda lem sa dringi nga katial nombre ke olimpik ra blur bela india olimpik tial Belao National Bilao Games. National Games. Malungil ito ko ngal belam lokal dible la atani. Nding dire kam lamo to kan atrang hotel blul. Lamo so is. Mang ngalbuy gil mo mga adu nga kawal ko ra. Telur dar ngul lang wase. Tigal atrang hotel blul dudel. Letir ka adri ra adlu dudel misal belaw sokol tududol sokol kama mamora ali be mek sokol. Letir ka kam du por ali be mukul lal por ali gilil. Anyway, makora amnora history ra foreign labor. Leng nga ka sirakadar orbira kulula taram le kutul mondara. Tirga ikid al adal oriol mergid transfer. Mosib ekil adal oriol meranga kaya turkan ngul. Malu bang moriam kitil dalong alam. Hindi oitag e moriol le korka. Ya kabelmenta dimla kal ul tomer ngi mang tadi osigar soril la adet e moriol mortir mang walul bitokla ang ara mar employee ko ram la mo dictators temela employee. Mang mlonial la tomer transfer. Di era drut mal mol mergi ngarnya audas ura blur belaul mal maklol das wakot. Hindi ka sa adal moti terangi dila adam mo kadiri lia. A konstitusyon orgid luas yang ni dila adal ngania adi ngi maras el merbela o adal bela. Jaka ngot, jaka si adro trut jal klibela or kaul mora anybody. Ong yeru ang lari audas tilob dra selong yerul convention ra blur bela or konstitusyon. Luas e bolse be egal ku ngarnya se legal mlada tambal mlada adala lengya se lilang alge ka krodri mangalge. Abela dire ko sindia kan dia ka bortila ne ka bol motit. May get tablo ul bela ul gider rogu am tengel wasing. Muklab ul mergidra ul tirak kala sikira der bela. Ndi sel gu mesir gid kadam la motit. Makti morti agid teleta. Kedim la kadang transfer. Makabel mentar ul eto il mergid ul wasing dia kal transfer. Placement
Also kung makita adara lorion merangak, enso elakan mento sa suwi kung sa tara ade ang orion mori. Makatako ramlol kuk mo kung imo regel to il timlo dia kata sodi mulo mede. Dir ka waisel merela. Itirgel mlemrulam sei adar belau adire kal kuk nonia mondar tilo sitem namer adar Bangladesh mang. Ditilgal nga riyaw dudil maasam na mo spertils malo maklir mong digal sa amal ko kung wala maklam. Dim leway sel mon mom elang sel kundas urtir kay gidil foreign laborers. Item na teko over asel serbelaw rogis. Ya over makit itangal yar baby retil na mo sel sumja ko tingel was itemil gra mo sel. Hindi kadam na mo tit sigidil sel isyura nga mongol was ali kadam mo tit kadam na mo tit at ko rasis. Over at ko omenget ya ngara imo restaurant yang mesto babiga abet temeteng lar adra ngod bulu dol taga togol ngikid yol traul ngasel ngiratir magdo maru di medra diol o mari silvacion atogol omngedem temna take over ataram lego ton mondara kabelmente belau togora sioba sira kadar olbiak lula ko sin dia kal sebe la cloud hotel el low hotel o restaurante o gift shop makaran. Kuk tiruli sel sebe megel bebila o abas o angarang lila adar bela. Kadam la motito. Ulgo mo kom mora askojo india ka adar bela lo makalay kalbas. Alangaringin tamal tero ngiya di adar ngod blue rogo. O bora tokora tourism di adar bela di adar ngod blue rogo. Mang akra di bringay gangaleng Aigar roku amle mondar bela ti dia ka adel enser ringi. Yar kung uldawa diol sesel el mon mutra ngarabli ke krensia president trasene. El gora namora mura bela games bla turniar adra ngot el blu. El mula igel blu mom sisi. Mesir gidrul dasul luase kadam la motit kita bla motit. Le obor igem jaga stong rablu oror rogu irang aramo katum nem tengir wasit tias toartang amla simringi yang ari stora atra Bangladesh stora atra Philippines retial belengal oror rogi obora ru yudrai mlamornya yudrai bertir obora aiger rogul megagarel shobar adr belaul kabelment tergida mal milui orrek Abla el sis bar adra ngot el bulu esel gotel simbar ngia ul musakal bringit im kita kasi sakar ngit toy amel lo yarang klem tometut ketirgel gotel bitut el adra belau el kabelmenta diol ibam tirir emol ngosuir ruli a kombali ngarang klele tiram suka udo tengel adra belai dudu terang sai dudu mentokora ekonomi direk partner ni Makora di simbaileng sel liak sisura tru ko to kasi ngaramang al tobra ngarela president tra senate endi tobra ngarela membro ngaram dia kal bagi sa kabelment el mom make sure lot badi al ultiang ler mabula di mabula ya itu tidim itu ndi ay gal belau games sa bulgulo sim belau games tangal gel belau dia kal sebel di dia tirga amla memusubra international practice ngora adra amrige la recruiter adra shaval movit amrige tirgal tatum subur segi derto ebere nga akmalgo sel tol ko ang lalen bihan le gulgo tial lud dia kal dulo sel sum gamlel adra seres malube adra sto Hindi sa ikila kilembro nga sung mamurang odol to in violation. May sendia. Naseli itias to ang polo basket. Sen mo nga omsoder. Diungil. Diwais legalmente madun misalnya ni. Masih ada no transfer itu atur mulai placement. Aiga di gut kum das yang kabelmente kita di dingin la oit tur. Itir kala ada madu aranjir. Itirga dia kalau ngatial tim lemilil tir ngatial masih orgi mengidil te al sang al sebiin ngosugi dan mongilan mudertir al ngosugi dan mongilan mudertir ulgo mo digo la tokora news et toni tawdo del mora oro elementary school toni tawdo del toni tagal el mora kalbus
Totoo ni tangaran mo ospital. Tamla mo matangalia alit atul belaw. Hindi belaw nga nga luul sige dal luul. Adi tutak mamuy rasimbong. E kerdir kangara tier 2. I see. A tier 2 se electron mondara ka mentre belaw. Ada ulbira kulaw ma attorney general mata ngam nom sa adra tier 2. Marmut silodi. Kamamam longo titrir adra human trafficking el mertiamo. Mlanya terrible al dadu. Hindi sila luto to da report ra brigel. Hindi mlaka kat makidra ang ngidil nga. Ako di mlebre nga igeleng. Sel concept ra nga kalwa sa kadam lamotit ako maral wa sa mal lamoy bisin motit. Kita kial ekan na mirigi de blado kuruli adi pendra foreign laborers. Di kado mesergil wasi. Aigel dokora safeguard for example. Aigel guk shobay guk kirel di shobar adar bela o dakal war imolir adar ida nguangaral ulay ni. Ako maral wasi ngaring yalla that we have put in place ding lami itu uta ureor masel lol tau tai e tirgal adagal waisel mal gori tirgal seleme tirgal aggressive matamel kadam lartil men me employee it aggressive matamol mol e tirgal sa ril goradi i tivikke agoradi tumum mangarang plel e margo e rent town rablai e margo ngang plel mem to license ni eta tarula license ra e margo tira the main people behind the tial shobay. Makada kada muguruli awan ra sektor ra economy el tirgay gid yang ara alsil MCC nga alsil ulo mang kada mesel lamonia a donation ma ay gari abay dika ari ka sa igay kidal tigal la obisra wala ibor tamara check oy gay kidal make sure tigal ada man nga ra ikil el aigel labor permit tira assume designated tira sa kau kangarang ita Elagam na maral mora isyur maral maam saud. Ending atiman man mo duli malebok teliatrato. Kid yo legal problem ergid habi gidel murul. Lendi gidel adal belal diregal remula lude gidel bayolita. Tabo mo mesa news e mo legal tokoy malaka borrar miu. At tokoy dolgor niya asay al sum gudruli Allah ibon falor ni. Ela adreli uk pebila adal falor ni mal pebila dia. Hindi kan tingaria. Hal trili tora foreign workers suelo mo. Ela nga al pebila al master bela mulo asay. Mugul dia ka morura makla tarada uk. Etira murur ni. Mang aulak bukil wase ikan kamalko la labor makasi. Tial regulation na labor, malula labor. Hindi sound del blood no silo asen mom si mo aga. Mlo ay say. Maklimutan mo to statistics. Lego gertir al question makwase ombong nga igay en sabela a director malumen minister a justice el me mulo asay. Sera u era al bonita regulation e kadam lartian. Ela kadam lartian. Dia la me do gartir dia gay. Magila dio mior certo dia adultira. Dio alula budget. Dia ka rulie moy tay gidel mo ni. Aul makata. Kung maratrato. Aul mang club gul dosa dragi. Kuto maklat kertilo ase gumiu. Au dudar ragmam. Engaria liu mga mok kertial uriol ki molgon. Legi dar bebi data men. Tirga gidel adro ngura rigit. Adiol imam diri regal to ul mendub yan ngudum lamo norm. Say give. Mang ngar del kuk merti agi de mung lela ka dum hindi mon mo orundi ng elato ase obong sabi el ruling nga ka dia kalsabi hindi sel obora ka krila si arso mo kumilsa sa elim ruya ablawang hindi ka di lugil obo mo or hindi del ba to clear mo sim magila katamayo del adapt with the times rin. Ako dulit tiya ka nila, katama sa labor, sera 2009, nga kami, ako na member ratar ako working group. E siya igilet tiyal, kita lang niya, may Ministry of Resources and Development, Commerce and Trade. E kata small member ko, maybe MTIIC, Resources, Environment and Tourism. Kata, makna member ka mitil ko ulo may sa igigili. E maro ko, yatak lang siya tiyal, lobby sa labor, amnat tiya igilet, kaya kami tiklani ako ram lo review talurior na labor. Yak
no find out la si tiang sel apply fill application or foreign laborer se ko ngirem lo spe at typewriter te require ga nga formal make da ka sa gabay imam al buluso maka enama da typewriter maka mo si ga typewriter what all other mem ga fill se 2009 fast forward al meral 2019 10 years ya karatar obise ya ada fill el direct ya ko gari wasi require da ka sa PM maka sa 2009 al betiang amna mo dia al gide la obis require adren tangan ya typewriter ni ka mo siya mo nga typewriter ka orge e ngar niya akakarusel ino nga niya program sa Nga apps computer marok. sa ML di lecture wa Adobe Acrobat Reader sa ML fill a form el ngari hindi ako dingal wasi ngaraw ul mendirga kalmu ba actually sel example rawasi ngora ngar niya sa edem lamu bul borngi lulik ya luriol mo mare de more convenient mre ba sa arbek other ro obi sa mar other ti hospital service Nga adim ne so bring it up. Leng ako mesringil mlamo di ungil. Ako mesir osingil akabulment tergid ma omrelil mergideng ay karo ko tokoy black mention ako na mlamo di ungil. Len sa kuma president resenet otobdia kamen terngil waseng kora makitro osingil maudeswel wasit tiaw mungir belaw. Ingirel klog to arwol. Hindi milidong mo tangaria ceremony tira. Ariud belaw di tirgel mlomage. Ngaria grievances tir. Itirgen logat sa dia guerra singgang adra ngot lulu mero. Ya kumda sa over akwam hindi kal sibel do sige dito ka. Ale immigration ma ula labor akwam malula mrigel. Kita telo me sertil do tigra adren. Tiagi do sisun monday il diplom hadingil me gugurablim en enda abel mlamo Maria urena kargi enda abel mlamo Occidosia enda abel mlamo ngeseorak muntarak mungermo. Aktide kalwa de suela Mr. Wilter atide di malko moy tinga ko umrar sin kidel di malkoy magmiul adro ngoral gatmok lang liwe abela ade kal gire tomir adol tira kaigel me untas urato ko ragem poma aun de suela adro bela ulwa se tiagel more umringil di morgid marnarge siap ko rim kami tra Pia malgama toy. Len nga di li se gidel buktim loy gal toy. Kirel mora bachi. Hindi man marangi at ora constitution ambes ko mayo la madali tarto. Tial constitution hindi kadukmul monggot mesisi sa ida ulubong rapliki la kotang maiba. supreme Hindi obo mo mesringi hindi maska framework wase tiagida. For instance, in general wase government tagirel based on democracy. I say, a more traditional system. And then nga igel dula saying enabling legislation malubing implementing legislation roller all bira kalulo. E diregal mulo say len akmal or ngira wale la bagotomasyon wase kid amrura constitution dimla kadrelia constitution momre e bodo ruro do meobra government. Kadamle mrura constitutional government already functioning. I say, elul tuira lura tablo nemlim brigel. Mangangi sel nga constitution lo ase. Como lamol may kalula government ngangir elang. E osiga aldo lela abes al constitution ngamiu. E como one by one review kalay up. Peitel mo ater selul de suyo. Seguido el toga olvida la feler ni agom dasor klo. Len batol ay gel togo el nga constitution el dirga rula ay gel enabling legislation malumeng el morning. Malalungil do maklat kergido roboy especially tiral nga dru alla luase tiagi reul mo olbar ngil toy. Let tial gulgor niya affecta rogun mo muta development. Elang ka-rodra say narakli la state government tama a national government. Mla morgay gigil question el medum. Kasi elang ko state government taruli alla almo o tora constitution en giril duli lo se tiam ta arbsul.
for example, tel togora IQPB ma state versus national government. Hindi aklo sa ni. Kalam na sa ni ikmutya problem. Matulong siya club, including Artira, I'm sure itong narong sitya. Hindi aklo kararing. Kadim eri. Mang Michael Molgolo asin goram la monorum las erem di lo isi. Todo belaw rin. Todo bela. Todo belaw ko. Nga sel almost ang IQPB hari di ko pagkaklili lang. Sel IQPB mga Oro State. Oro State Planning Commission say gidya. Issue la tele la environmental assessment IQPB huwa udas lo asi. Oro State pamkat makla imol environmental assessment tra for example imol self trula arogi namang ay kelo ya kuri project may bol tuiring lo at mokla development. Oro State huwa bol say dia alla ada kal tulway say gidi. Agi ang gire la individual project di bol til gut mokla. Mera ya gidi tablol kakaraw sel well uldas pa interpretation la Dela nga ngara stalemate. Sige. Oh, dia ka move wasem ela ka ta wasem. Kadam kana move Muadil madeli. Mela lutol mornya development rat kulada barngar bedeng gertan isul mutul medu. Hindi siya gida halik pes kami are korda. Government ra ira lil la. Luasem bek skogil mera ira or agi mo mala olengil. Tela ratarra. Ma national government tas toberti rogu ekmulwa attorney general wasi bomotobria le opinion ra attorney general will stand. Sea presidenta si bom subitia le sumo ko sendia lo reor en bomata. Lengai on tel define gidi ngai ol toda definition tel ya atili tumora court. Hindi kumda sweng tel to kan EQPB Adil ka adil mura attorney general wasi motobria position ra kon gidel tigidel anda tu. Mungwado ko ding irul mo itil nga lugelak lang ala club gol dia ka sa ko sa ibis ngak muntam. Aktiom da sur wasing terdi bular ar lo expertise. Enya ngaliram lagi del kutmok le kalat mok na blara ka mara. Ela ngarnya kada masawa kay gidi nga lang ngarnya Kadorang sa Isel tara marala Isel hotel la four seasons. Propose la amor nira wala albaw di tarang arbeit. Kahal le sa wasi. Mo. Kaya al sumang kalakal way say gid mo ang arat yal. Dia akmal lo mutal tol men dim lang gudin kung mal bato kay kang ito mutal pa. Hindi ang batokol tokoy di dologoy di hindi medung dia kal makatmok makpay mering asuli mel sebe mel kumail mem kadal mutok mo Lego te club guru la government gida rilia to tegi kut mukli. Guk pol do kli guk to borata nga ul so amul go ngile kay gel kan gester other belau rowi. Dal kan gester sta matastala. Affect a life. Life gita. Di dire la interesting ka dire ka lo Isel ngwila ita del mera housing din kita dire Atara gina do mesel ako mas atara mo teka National Housing Commission at do mesel wasi close do lang ok kay gal baby la state adi mla bukusel mer orio of course ya orio ra center Kudo siga ka rule mang attract ra mi di lora la time mo kadam tega wasi om kay mili gandira lu kupya kamsal orio mang adong ok adi maral mo so parwa National Housing Commission mesa sa igile el segundo dia que kitel de kabalsa dar ni beto kay gal selmari gal promotional day hindi regal dir kam kasaya ngal kala school pula si upload do klang al orior ya igal school of dawa di maray di namo ka mal ang Moi si. Akkor om da so atrat ko ilwasi. Kale victlin di lamal remote ru da so om da wasi. Kya ka magrada solver ngim bolang sal. Malu we ka minimize ra ikal difference. Akkor om da so yoel ko magambes wasi. Kalelungil el oya dulutang kung mara togor housing. Kalelungil lu era bodorura togoy. Matjal togora nga ketjal togora marine sanctuary. Ay gel major issues Ako se kalelungil sugumang alida sibam de suel daso.
presidenta Trigel Macron mitina tirel dulu ase. Ngora ngarinya albur tia gidel do mesoni. Ngarinya medu mel togol do meso. Mangora uldasula se kelelu ngil bodorura tia tora hausi. Malbail se gidel taimel tobot malbol gai. Malgol do suir el gai titakar ni. El molmong el burni. Mesel de burni do ba mendei tra agrablu. Lol tirak like el tira president la sea igal officer ul mangaringi including himself awase tada ngaringi ma ul mangaringi gila gila del sur berti madanga ul do sil mo mereka la po masel la bo el blal bon mereka igai gila ko abi tel mele el angodalen tel to ra usinga ulak timel goringi audo da blabal ngal me o ger lo ai gal to ra set semanga el agal masado se ko mo magai Om larinya udas lu kadal am ketika solve igal infrastructure question mangaral. Yang club الكل الددوم لكم داس تبتقل هذا داس الوايجيت يبتقل هذا وطيرة ومدشويل جيل تيال وستيان موتور إنجرا Mois. دي جيل جيم دي لونغ جو مرال واسين دي قال سبب إلو مول دي قاوانا سينت ما بريسيدنت Kita awul mo sa igid ya. Dia ka tergok for example wal kora plan el blato que ngerniar adra blue misel lebo ka the holder leader sirgit accountable el girel o tutel letial la kuk sistema la kabal tergid a create environmental sebe la merred ku kyo baselul do swel e margo mango susera majority olbil e ngu lo sisibil ma to ko Walter Mermeri o ay mga dugok ti dia ka di rawar mo dugong em lamo so is berni unless ka do kabal rawar Singapore strong central government planning centralized and dia kata rulia planning yang mereka ngulo si sibil. Lesel got lungil example tilagi del position nomor gorni sira bodo saudara tokora alternate energy al grong ngaringa team ra senator dim nakal convince au ul dim nakal dil blot to ise ise ul ko mong blot ko yang akora marin sanctuary tegal amo mer ringiru deula mang tilmutuk mula singgira del man mongil subi at ko raw era de mekra decision le ay gal tol gi blam bla gu saad ma tigal saad apel gula sing ngad ko ra atlew di tlew rokui jagim dong makit ding tlew ring lan gula wil luldas mat ko bla ada du al mer del beron berela es el bodo me sabavier mare gortir en tlew jaga Naga dir kal mutul musel principal naga walel wase. Al sugum ga mrura urol mo girila en malu ngira ba dong la dur tirhala aku gomda segi del todo ase minimize ai gai gil discrepancies malu ben ka karos burla bodo dengel de sira adal mo spert toy e bodo urni len ma sel guk mal gornya uktaro le kam beslo ase kadangar babe wan morio magan tirgel ngaro mred la sen dia tia kidal gorni eme or trau burni naga abu komdar lo ase ngire del mangmaul de sira adal de sorberti mukara bodo ngere dul malube mrelli apne mul me otira ndia amrelli mul mora abang ka mamngaudo don de ase mobong mokara len more ya problem rigi del waela se gila bukne ko de suega akmal mlam alwita Dia ma club kul to oh kita di mana si selbung makta di uska para itu sel kual mutu ngani al mutu para wan la dia ngaka kutoka toy blada do ngadi imol toy swakal ku sa tangak la Minister Justice ak muira simbunga tutaw engel ngal ka diri emlo dia ka tenge isel mon mu tra tutaw ak muira simbung ablal batigri aigel iu silbil tigri ngesawal ai usel ngai gidan ngal nama motrok luas ya bob angel bil tigri ni tigri ku no mendura angesawal mata ngirul mem namora if temnasen del mortirgel labrak munger mtchege lang mlo motrok Tokyo asain o isa sain seng kedanam tigri ni lo seng ngai gidan ngal adi soal dulia wase bol blakar ngudel gergik gaw si sa akra
Aigal tele la ureo rakamalment terbelaw lo siga dia kadil ureo rakamalment. Aiga urere laklangar kita. Aiga ya el anya mom simra. A osengel engel drala abo. Mom simra aptrula admrir tigel ngal. Aiga rogo ya amamot rogo kilmo asin. Imor altam de jak tulo asin tungil makit. Ding mo simr dim leblok. Dim laka adal maninga sa dalma mumbil kasak. Mak maning asule la Minister of Justice maka officer of Minister of Justice mo subel el dial iti imora igel tokol mal mletlew emla simra simri aul mel alsil sa gi masaw da bebi ratko il gi mulsa dire igel ditlew dimla katan ngil mo katmo eseya agi mo moral wasing ngak moral wasing girela ada beral kau sisa karngi malsuma kamadang lihat telgi bringil sim emlo dur clean mom tenser ringi emodo clean mo alung ra ka presente legi da bekla der belau angari om tergi den tangok kro olbira ko law seya dim leswa duli kom sula ta Sula Mr. Winter. Skop te alam gora muselas to tigil. Dia nga mal di morselu ulela ala ka luase agulngit mang adra olbi momrur talba jitra 2020 el bolso il mesa igel mal isurgidan el priority ra blur belao mal bolso bel moso isem en botoka ole la bolsis be gambes el moria geren tingi sebil la autorize ay kaltoy trabajet el dila gaudo de to aceite agida mamon etiakuk monex mornia rael el mo en dil oit malaga bolsis bro omrelea budget en mom tokara la al sur momru no rara lo di un ile que man lia lula constitutional black segil on tiga mo Dia akmal kada ol ngartian kada ol mo mention ra constitution ya kaya kada reminder ro mesel wasi kaw amne member sel first constitutional convention na 1979 masel second constitutional convention na 2005 la next month ra 2009 en wabol 4-year anniversary July 9 oh 40th anniversary sira 1979 July 9 ebo secure multial constitutional gid mo government mo olbi la by law en mo open na session ni sige Tuesday July 9 July session artiro mo regular session artiro July lang hindi na wala special opening mo ang ala pololat wala koltal bolo siya why say gid oy mo si among ang government oh malungil yang kita awal mak mention sera konstitusional sa tiagi del program na Office Act adira mal tirigel founding fathers framers sa konstitusyon milsat tiagi del wasi tara igel fundamental rights era adra blue asab il may emergo yang may gek to la government tiril may emergo mosma de all town to swirtit el dia kala mura malu bol magalbus ra udas ul tirak mo e dire gal dia kadiligal la akledesa la udas swir maro ko to ma dire to ra media lo spea to ra media dire gal disseminate information mang ngariya to el madum ma udas ul kimoto el dire gal dia gal el ungil endikter program amalamol mel welcome malaya ngidil kamin whether agree ra igel points dia en tiagi de process ra kausa ka dos PNM sila ko mong malmay e sira igay de pebi review points malup e ka di regal mel me agi maskate al mga mertiang e ka di regal os PNM platform e di regal voice ako kulto swe ma o sengemra ato revela kawa o message important el gire del focus government ta focus malup e ka mama ne miss wasing important ending hindi mo sa de niya ibagiran important kita masawa bakmal di gulbet kay gide mal mare nga suliw ma ako next program e group tel me kaswes mga man masawa Malusuna.